Khoto ya vumbiwa ibakanya aphili ya ANC mayelana kutholana hi xivona. Peter Groenewald na Stephen Greef vatsoniwa bail khoto ya le Groblersdal eLimpopo. Ivory Coast yi teka xidlodlo xa vunharhu xa AFCON. Milongo Mahungu eka SABC riperile. Court ya vumbiwa ibakanye xikombelo xa appeal xa vandla ra ANC mayelana cadre deployment. ANC ri nyikiwe 5 wa masiku ku nyika vandla ra DA matsalwa hinkwawo ya cadre deployment. ANC ri ya ekhoto yikulu ya tiko endzhaku loko xikombelo xa vona xi bakanyiwe hi khoto ya appeal eBloemfontein lembe leri nga hela. Leswi ta endzhaku loko DA ri ya ekhoto ri koxa leswaku ANC ri paluxa matsalwa hinkwawo ya cadre deployment kumbe ku tholana hi vuxirho bya ANC eka swivandla swa le henhla eka mfumo. DA va hehla leswaku endlelo leri a ri fambelana na vumbiwa bya tiko. Khoto ya le henhla ya Gauteng eJoni yi bohe hi ku yima na DA. Vandla ri va endle appeal ekhoto le Bloemfontein ku ringeta ku sivela DA ku kuma matsalwa lama kambe ri tsandeka. Kusuka kona ANC ri vuye ri ringeta ku kombela appeal ekhoto ya vumbiwa laha khoto na yona yi nga bakanya xikombelo xexo namuntlha. ANC ri nyikiwe 5 wa masiku ku nyika DA matsalwa hinkwawo ya cadre deployment. Vandla ra DA ri tshemba leswaku swihehlo swa vukungundzwana ehenhla ka xandla xa President Paul Mashatile a swi nge heleli empfhukeni hi ku olova. Murhangeri wa vandla John Steenhuisen u mangale Mashatile exitichini xa maphorisa eCape Town. U ri va ta tirhisa na palamende ku tiyisa leswaku Mashatile u ta ya tenga. Vandla ra Democratic Alliance ri vula leswaku swihehlo leswi swi sukela hi lembe ra 2004 loko Paul Mashatile a ri holobye wa timhaka ta ikonomi exifundzeninkulu xa Gauteng. Mashatile u hehliwa hi ku tirhisa xiyimo xakwe xa le ka mfumo ku fikelela mintwanano leyi vuyerisaka yena n'winyi. Swin'wana swa swihehlo leswi a hehliwaka hi swona swi wela ehansi ka nawu wa migingiriko ya vukungundzwana kumbe Corruption Activities Act. DA ri tlhela ri hehla Mashatile hi ku tlula milawu ya matikhomelo ya swirho swa Palamende naswona no tsandzeka ku boxa ku vuyeriwa ka yena eka mintwanano ya kona. Vandla ri vula leswaku xiyimo lexi a xi ta va xi nga humelelanga loko ku ri President Cyril Ramaphosa a nga tekanga nkarhi ku hlela loko ku ri miholo ya vaholobye yi fambelana na vutomi lebyi va byi hanyaka, leswi a nga swi tivisa hi 2018. When you look at the depth of these allegations, had the lifestyle audits been done and completed in time, some of these allegations would have been picked up much earlier, and the president would perhaps have been in a better position to reconsider that appointment of the deputy president there. Murhangeri wa vandla John Steenhuisen u vula leswaku hambileswi vukungundzwana byi nga taka byi nga heli xikan'wekan'we, mfumo wu fanele ku kombisa ku ri u le ku lweni. Remember, you only need to put a few big heads on spikes to start to let the message go out to the rest of the country that there are consequences for corruption. The problem with our approach to date is that we've always gone after the small fish, but there's never any of the big heads that end up as on spikes, showing South Africans that it doesn't matter who you are in society, how connected you are, that you will face the full might of the law. Endzhaku loko DA va tihlanganise na hofisi ya Ramaphosa mayelana na mhaka ya Mashatile, hofisi yi humese xitatimende lexi solaka maendlelo ya vandla lava nga vula leswaku DA a ri fanele ri rhanga ri ya mangala nandzu emaphoriseni. Steenhuisen u ri va ta lava nhlengeletano na tiHawks ku kanerisana hi mhaka ya Mashatile. Vandla ra PA ri vula leswaku ra vilela hi ku rhangisiwa emahlweni ka vana va Zimbabwe exikolweni xa le Salisbury ePitori. Leswi ta endzhaku ka swiviko swa leswaku vunyingi bya vana va xikolo xa SABC primary endhawini liya va vulavula ririmi ra Xishona. PA va hehlana leswaku nhloko ya xikolo u pfumelele ku tirhisiwa ka Xishona exikolweni lexiya, kambe ndzawulo ya dyondzo yi landzile swihehlo leswi. Swirho swa Patriotic Alliance va hlengeletane handle ka xikolo xa primary xa SABC ePitori ku ya kuma ntiyiso mayelana ni swihehlo swa leswaku xikolo lexi xi rhangisa mahlweni maZimbabwe ku ri ni maAfrika-Dzonga. There are parents with young children who cannot be admitted to our schools because foreign nationals, children have been accepted in the schools. So we are saying that even that 20%, we need to go door to door. Our members need to do door to door here
so that they can establish if there's any parent whose child has been rejected from the school, so that we can take that child, bring the child here. The principal must take out a Zimbabwean and put to South Africa. Bandla ri tlhele ri komba ku vilerisiwa mayelana ni swihehlo swa leswaku xikolo xi endle xikombelo eka ndzawulo ya dyondzo leswaku ku engeteriwa xixona eka tindzimi leti dyondziwaka laha xikolweni lexi. Leswi nga kanetiwa hi vufambisi bya xikolo ni ndzawulo. As the department, we can confirm that the SGB of Xitsonga Primary School is indeed a Zimbabwean national. We can also inform that the Shona was not in the plans to be introduced at the school because there is no even application for the introduction of that language at the school. Zimbabweans amount to about 20% of the school population, meaning the learners are about 20% when we look at the numbers at the school. Patriotic Alliance yerima Afrika-Dzonga hi vona va faneleke ku rhangisiwa emahlweni tanihi leswi ku nga vona va hakelaka xibalo. Holobye wa dyondzo Mutshekga u simeke ximfumo mihlawulo ya tihuvo ta vufambisi bya swikolo SGB ePitori. Mutshekga u ri swikolo leswi nga ti SGB swi tirha kahle ku tlula leswi nga hava. Swirho swa ti SGB swi ta ya voteriwa n'hweti leyi taka ku ya hi ku hambana ka swikolo tiko hinkwaro. Holobye Mutshekga u hlamusele hi leswi faneleke ku languteriwa eka nhlawulo ya huvo ya vufambisi bya xikolo bya lembe leri. Nhlawulo lowa nkoka eka ku tiyisa leswaku swikolo swi fambisiwa kahle u ta sungula hi siku ro sungula ra n'hweti leyi taka ku ta fika ka siku ro hetelela ra n'hweti leyi fanaka. Nhlawulo lowu wu va kona eswikolweni hinkwaswo endzhaku ka malembe ya 3. Schools with active school governing bodies excel across the different metrics including academic performance, learner well-being and community engagement. There is a correlation between engaged SGBs and school success, and this is undeniable. Ku engeteriwe nkarhi ku tiyisa leswaku swikolo swi kuma nkarhi wo ringanela ku fambisa mihlengeletano no tlhela va tiyisa leswaku ku na vayimela ku lwanga vo ringanela. Kambe ndzawulo ya dyondzo yi nyike xilemukisi xa vukarhi eka lava nga ta tirhisa vukungundwana. There is a challenge, of course, of people that wants to be in SGBs at all cost when they don't even have learners in that school, where they buy parenthood and guardianship and so on. But there are processes in the department to ensure that that doesn't happen, because you need to verify whether a person is indeed a guardian or not. Ndzawulo yi tlhele yi tshembisa ku yi ta tirhisa matimba ya yona ku tiyisa leswaku vanhu lava nga ringanelangi ku va swirho swa huvo ya vufambisi bya swikolo va susiwa. Vachuchiseka ntengo wa ku dlawa ka senzo meyiwa va hehla muhihlwa wa vumbirhi vongani Ntanzi hi ku makelela vumbhoni. Ntanzi a tshamela ku cinca vumbhoni bya yena mayelana swihehlo swo va a bukuteriwile hi maphorisa loko va teka xitatimende xa yena mayelana no dlawa ka meyiwa. Khoto yi le ka ntshamo wo teka xiboho loko switatimende swo pfumela nandzu hi vahihlwa vambirhi swi ta amukeriwa tanihi vumbhoni eka ntengo. Muhehli wa vumbirhi Bongani Ntanzi u hehliwa hikuva vumbhoni bya yena byi ri hava nhloko na ncila mayelana na swihehlo swa leswaku u biwile hi maphorisa. Leswi landzela endzhaku loko khoto yi twe leswaku Ntanzi u biwile hi siku ra 19 n'hweti ya Khotavuxika 2022, kambe Ntanzi sweswi u ri a ku ri vusiku ku nga se yiwa eka siku leri. It was initially put, I'm using the word initially very carefully, to Mukhani, that which we are telling the court, it happened on the date where the confession was made to Colonel Rapadu in the morning of the 19th of June 2020. Kusenkantolo mina ngishawe ebusuku nge-18. Khoto yi ro sungula ku ri Gininda u xungete Ntanzi loko Gininda a fika entirhweni wa muhehliwa. Mfumo wo ri Ntanzi wu yisa emahlweni no nyika vumbhoni bya mavunwa ya rihlaza. That version was presented as if you were on your way to Morocco. Angikhumbuli Nkosenkantolo nami ngumuntu ngiyakhohlwa mangisuke ngihlela ebhokisini angikhumbuli. Mfumo wu byele Ntanzi ku ri wa hemba naswona vumbhoni kusuka eka tracker ya movha lowu nga tirhisiwa byi vula swo hambana ni leswi a vulaka swona.
I am putting it to you that they can never stop it anywhere near the place that I do not know, according to these documents. Is first time he stopped, it was at Guy Gibson Avenue. Kusho yena Nkosi enkantolo mina ngazi. Ku konanisiwa ka ntandzi ku yisa emahlweni ekhoto ya le henhla ya Pitori. Vinyi makhampani ya varindzi vambirhi va tsoniwe bail hi khoto ya Groblersdal eLimpopo. Peter Groenewald na Stephen Greef va hehliwa hi ku bukutela murindzi no n'wi sasatela hi timbyana. Majistarata Bongi Mashelo a le bail hi xivangelo xa leswaku va hehliwa va nga ha chuhisela timbhoni eka nandzu lowu loko vo ntshunxiwa exitokisini. Va ta tlhela ekhoto n'hweti leyi taka ku ya sungula ku tenga nandzu. Loko a nyika xiboho xakwe Magistrata Bongi Maluleke u bohe leswaku lavambirhi a va ringanelani ku va ntshunxiwa hi bail. A vula leswaku va nga nghenelela eka timbhoni ta mfumo. A nyika xikombiso xa mhangu leyi nga hlamusela hi mulavisisi eka nandzu lowu leswaku un'wana wa timbhoni u vuye a tlhakisiwa ku hehliwa leswaku u vuye a tlhakisiwa a yisiwe tindhawini ta le Middelburg a heta a vuyisiwa la Groblersdal a lerisiwa leswaku a ya xitichini xa maphorisa a ya surisa xitetimende xakwe lexi a nga endla tano. Magistrata a vula leswaku ku va timbhoni hinkwato eka nandzu lowu ku ri vatirhi va khampani ya vurinzi ya lavambirhi ya va hehliwa swi nga endla leswaku vutomi bya vona byi va enghozini na leswaku va nga nghenelela na vulavisisi bya maphorisa. Kambe xivangelo xa vumbirhi xa magistrate ku ve lexi a xi kongome ngopfu eka muhehliwa wa vumbirhi ku nga tatana Groenewald, laha magistrate a nga vula leswaku ku va a ri na milandzu yimbirhi leyi nga endliwa hi 1990 yo dlaya laha ku nga teka malembe ya kolomu ka 20 ku va a tengisiwa nandzu lowu a voniwa nandzu. Swi kombisa leswaku i munhu loyi a nga tsutsumelaka ku tenga nandzu wakwe a tsutsuma leswaku maphorisa va nga ha n'wi kumi nandzu wa yena wu tengiwa. A vula leswaku khoto yi nga ka yi nga teki vutihlamuleri bya leswaku a ntshunxiwa hi bail a vuya a tsutsumela ku tenga nandzu lowu. A tiyisisa leswaku na ku va khoto vachuchisi va vulavule hi vuhlayiseki ku chuhela vuhlayiseki bya vahehliwa i mhaka leyi na yena nga hi langutisa ngopfungopfu loko a languta ku hlundzuka loku nga kona hala handle. Kambe magistrate vuya a tiyisisa leswaku leswi vayimeri va vahehliwa va nga swi vula swa leswaku ku na ku nghenelela ka tipolitiki yena u tiyimele hi yexe a nga na ku nghenelela ka munhu ku va ku te vanhu ekhoto a ku va munhu mani na mani loyi a tshama endhawini leyi vuriwaka court gallery kambe a nge vi na ntshikelelo ehenhla ka xiboho lexi a nga xi endla. Tisa leswaku yena u tirha tiyimele hi yexe a nga twi munhu a nga twi holobye a nga twi n'wa tipolitiki vanhu loko va ta khoto va tela swa vona. Nandzu wu yisiwe emahlweni ku ya ka siku ra ti 12 ta n'hweti leyi taka ya March laha lavambirhi va langutelaka ku va va ya emahlweni va tenga nandzu lowu. Ta vona leswaku siku ra ku va siku ra ntengo ri ta vekiwa leswaku ri va rini eka n'hweti leyi taka loko va vuya ekhoto. Kasi loko hi vuya emavhengeleni hi kongoma le eGiyani laha vaaki va nga tereka va lava dyondzo. Tshama na hina. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Maphorisa eMpumalanga va vilela hi ku pfinyiwa ka vana eBushbuckridge. Vavanuna vambirhi a va ri ekhoto eMkhuhlu na le Bushbuckridge hi mayelana na swihehlo swo pfinya leswi ta endzhaku ku pfinyiwa ka vana vambirhi va vanhwana. Wun'wana wa vahehliwa emfundhisi wa le Calcutta kona eBushbuckridge. Ndyangu wa karhatekile emoyeni ku hehliwa leswaku wanhwana wa vona wa 15 wa malembe u pfinyiwile. Ku hehliwa mfundhisi mayelana ni vubihi lebyi. Mfundhisi u vuriwa ku va a xanise n'wana hi swa masangu embedweni wa mana wakwe. She's not holding up okay at all. Because now she's realizing that her virginity is gone, her life is taken away, and all this thing. And as a child, she thinks now at school they will laugh at her, community will laugh at her. Maybe it's her who's wrong. She's someone that is trusted so much, and the child felt safe with him. Because of a calculated 100 rand n'wana o tlamile gore a rape. Mfundhisi u ekhoto ro sungula swirho swa kereke yakwe a swi lompha ekhoto. Nandzu lowu hundziseriwe eka Ravunharhu ku va a ta endla bail ya ximfumo eka mpfhuka wa le hansi ka 50 wa tikhilomitara kusuka laha. Wanuna wa 15 wa malembe u hehliwa hi ku pfinya ntukulu wakwe wa 7 wa malembe. It's a concern, however,
Police are trying to work hard. You've got the Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit, which are investigating. Hence, you find that we made the arrest, of which for us is an achievement. We just hope that they will, the matter will be heard in court, where at the end we hope for conviction as well as a much harsher sentence for the suspects, especially in the Bushbuck Ridge area, where these cases we have seen that they have been recorded a lot. Vumbirhi bya vona va tama va ha ri khotsweni loko va yimele ku endla xikombelo xa bail. Ndzawulo ya rihanyo eMpumalanga yi simeke vulavisisi hi mayelana na matikhomelo ya vaongori na varindzi va xibedhlele xa Rob Ferreira eMbombela. Leswi ta endzhaku swihehlo swo bukuteriwaka wansati loyi a yise n'wana exibedhlele. Nosipho Kwinika u vuriwa ku va a le ku siya n'wana exibedhlele kutani vaongori va n'wi vitanela varindzi. Kwinika u ri a hi ro sungula a khomiwa hi ndlela yo biha exibedhlele lexiya xa le Mbombela. Ku hehliwa leswaku Nosipho Kwinika u biwile hikuva a le ku famba a siya n'wana wakwe loyi a ri exibedhlele laha varindzi na vaongori va nga n'wi hlasela. Kwinika u hehla leswaku na marito ya vaongori lawa ya nga endla leswaku a nga ntshunxeki loko a lava ku siya n'wana wa yena. When I got to Ward 4, the nurses were already discussing about me, how they're gonna chase me out because I reported one of the nurses previously to management. So the disruption started there, the nurses ill-treating me, talking to me rudely, all of those things. The attention was just not okay from the nurses. So as a mother, I was not comfortable leaving my child with such people. Un'wana wa xirho xa muganga u hehla leswaku leswi nga humelela Kwinika swi n'wi hlamarisi tanihi leswi ku nga na swo tala swi humelelaka exibedhlele lexiya. The service is bad. I mean, there's queues. Sometimes they would go on lunch for maybe 2 or 3 hours. They would delay the time, and then most of them close at 3 o'clock, and then a lot of people don't get the kind of help that they need, and they carry on coming, for a whole week. Swaritano, va ndzawulo ya rihanyo exifundzeninkulu va tshembisa ku endla vulavisisi bya mhangu liya. Once we've got all the information and testimonies as we're doing an investigation, that will then lead us to determine what will be the next course of action with regard to the matter. Kwinika u ri u hleketa ku pfula milandzu ehenhleni ka khampani ya varindzi na xibedhlele. Vaaka ndhawu va Giyani na miganga akelani va terekile namuntlha. Leswi ta endzhaku loko ndzawulo ya dyondzo ya le henhla yi nga hetisanga xitshembiso xo pfula campus ya TUT eGiyani. Campus ya TUT a yi fanele ku va eka muako wa khale ka college ya dyondzo ya le Giyani. Switarata swa doroba ra Giyani a swi basile hi ku pfumaleka ka vanhu tanihileswi vaakatiko va yimiseke migingiriko ya siku na siku. Switolo swo hambanahambana ku katsa ni mall exivindzini xa doroba ra Giyani a swi pfarile. Vaaki va koxa leswaku miako wa khale ka Giyani College of Education wu tirhisiwa tanihi campus ya Tshwane University of Technology. Lexi i xitshembiso lexi endliweke hi holobye wa ndzawulo ya swa tidyondzo ta le henhla Dr. Blade Zimande ni vufambisi bya TUT hi n'hweti ya Ndzati hi lembe ra 2022. Our plan is to start offering the first university programs by beginning of 2024. And the subjects and programs that will be offered is mainly the diploma programs. Endzhaku ka malembe mambirhi a ku na ku cinca loko endliweke eka muako lowu. Khale ka college ya ndhuma ya Giyani yi tshikiwile yi va rhumbi ku ringana 20 wa malembe. Miako leyi a yi si tirhisiwa mayelana ni dyondzo kusukela loko college yi pfariwile hi lembe ra 2003. Vaakatiko va vula leswaku va lava tinhlamulo kusuka eka holobye Zimande ni vufambisi bya TUT. Siku ra namuntlha ra strike i mhaka ya university leyi nga tshembisiwa yona Dr. Blade Zimande enda ku le ku humeleni ka nchumu leyi khala ku vitana Giyani College sweswi ku fanele ku va ku ri branch ya TUT. And sweswi ku na vana vo tala lava nga pasa matric lava fanele va ya ti-university va le ku kumeni ka space. Hi ku angula ndzawulo ya swa tidyondzo ta le henhla yi vula leswaku ya vilerisiwa hi ku pfumaleka ka nhluvuko loko ku nga kona ekholichi ya Giyani. Yi vula leswaku holobye Zimande u lerisile leswaku vufambisi lebyi faneleke byi langutana ni mhaka leyi hi xihatla.
vaakatiko va hlambanyile ku yisa ntirho wo yimisa migingiriko ya siku na siku emahlweni ku fikela loko Holobye Nzimande ni vufambisi bya TUT va ta hlamusela xivangelo xa ku va khampasi yi nga se pfurha tanihileswi ku nga tshembisiwa. Vatswari va vana va xikolo xa Apata Damba Eastern Cape va kombela mfumo ku va wu akela vana swihambukelo swinene. Xikolo xa ri na swihambukelo swa magoji kambe a swa ha tirhisiwi endzhaku loko thicara ri lume hi nyoka leyi a yi tumbele endzeni ka mugodi wa toilet. Ku na xiphiqo lexikulu xa nkululo exikolweni xa le hansi xa Dadamba leswi xanisa vana tanihileswi va bohekaka ku tipfuna ehandle ka swihambukelo. Vatswari va vula leswaku i govela ra tinyoka va ri ku pfumaleka ka swihambukelo swi susa xindzhuti xa vana. Some learners would fall inside the pit latrine toilets, but those learners have left the school. This school has been like this from 1994 when the pit toilets were built. I have written to the MEC of Education numerous times trying to help improve the situation of the school. Mafenstere titlasini na wona mafayekile naswona a ku na mati exikolweni. Nhlangano lowu nga ri wa mfumo eCape Town wu nyikele hi tipads na ku tlhela va lulamisa mafenstere. We're able to repair some windows and install glasses. It's painful to see this situation. Water shortage is one of the issues facing the school. Ndzawulo ya dyondzo eEastern Cape yi vula leswaku ku na munhu loyi a tinyikeleke ku maka swihambukelo. According to our understanding, the donor has already made contact with the school, and as such, they are just awaiting finalization of the contract, and then the work will start. Xikolo xi na ku tladzana wa vadyondzi. Vatswari va kombela mfumo na minhlangano leyi nga ri ku ya mfumo ku nghenelela. Randi tiyelerile loko pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara i 19 rand 1 cent, pondo i 23 rand 98 cents, euro i 20 rand 46 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 38 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $2,015 hi awonsi, platinum $879 hi awonsi, nxavo wa oyili mbisi $81.58 hi mphongolo. Varhurheri va mphikizano wa AFCON ku nga tiko ra Ivory Coast va teke xidlodlo. Ivory Coast yi rhange yi huseriwa hi Nigeria kambe va kote ku vuya va husa timbirhi va hlula ntlangu wa final ya mphikizano. I ravunharhu xipano xa tiko leriya xi va tinghwasi ta xidlodlo xa matiko ya Afrika AFCON. Ku hlula ka vona a swi tanga hi ndlela leyo olova. Ivory Coast va poneri a hlamile ku va va humesiwa eka mitlawa endzhaku ko hluriwa kambirhi. Va biwe hi ndlela leyi khomisaka tingana hi tigolo ta 4 eka tandza hi Equatorial Guinea. Kambe eka mitlangu ya ku humesana ya mphikizano a va lwa ntlangu wu kala wu fika emakumu handle ko va va lahlela thawula. Ku kala va teka xidlodlo xa mphikizano wa AFCON 2023. Mitlangu ya vona yo hlaya va tehile ndzhaku laha va nga tlhela va heta hi ku hlula na le ka ntlangu wo hetelela va endle tano. A va dzaberiwa hi xandla xa mudzaberi Imesfaye endzhaku wa vahlongoli mudzaberi Jean-Louis Gasset exikarhi ka mphikizano. A ku ri na ntsako lowukulu eAbidjan loko ntlangu wu fika emakumu. As Ivory Coast fans, we left our wives at home and came to the stadium. And for 1 month you have honored us, from humiliation to glory. Our God is a mighty God. Thank you to President Ouattara. It's an extreme joy that has reached its peak because we have dedicated so much effort, so much investment, a very beautiful organization that can only result in success. But Africa must recognize that Ivory Coast is a great soccer nation. Abuja kona a ku ri na gome lerikulu endzhaku ko va Nigeria va hluleke ku teka xidlodlo. I'm sad. I'm not happy at all. I'm devastated. I'm disappointed. I don't know. I'm short of words. Really, I'm short of words. We're expecting more. Vateki va masagwadi na vona va tivisiwile tolo ni madyambu. Mukapteni wa Nigeria William Troost Ekong u teke sagwadi ra player of the tournament. Emilio Nseu
wa Equatorial Guinea u teke Golden Boot hi ku howisa ntlhanu wa tigolo eka mphikizano. N'watipala tlhelo mukapteni wa Afrika-Dzonga Ronwen Williams u teke sagwadi ra goalkeeper of the tournament, kasi Bafana va teke sagwadi ra fair play. Mahungu ya namuntlha hi magimeta kwala xipiko xa maxelo xi ta landzela endzhaku ka mavhengele ra perile. Thamela leti sematseni letindzaba letinabanabile kubuli titfola njalo ngaboLesithathu makubumbana insimbi yesithupha kuphi ku-DTT. Riperile alangsele leswaku maxelo yana namuntlha ya hi khomele yini. Ku ta khanaseriwa timpfula leti nga ta ti ri kona loko hi langutisa kona kwala Limpopo, tindhawu tin'wana ta kona kwala Free State laha nga ta khanaseriwa mpfula yo vevuka kona kwala ka 30%. Kona a Western Cape ta khanaseriwa moya wo titimela wu nga ta kha wu hungahunga na kona. Kambe ka mindzuku mpfula yi ta yi khanaseriwa ku va kona kwala ka 30%. Xifundzeninkulu xa le Limpopo na kona kwala Gauteng ku ya fika na kona kwala Eastern Cape. Kambe mpfula ya tilo yi ta yi kha yi langutiseriwini loko hi langutisa kona kwala ka siku ra mindzuku, loko hi langutisa kona kwala va Mpumalanga na tindhawu tin'wana ta kona kwala ya Bloemfontein ta khanaseriwa ritshwa leri nga ta va ri ri kona xikan'we kona kwala a Northern Cape laha nga ta khanaseriwa ritshwa xikan'we kona kwala Eastern Cape laha nga ta ri khari ya emahlweni kambe ta khanaseriwa ku hisa swinene loko hi langutise kona kwala Eastern Cape, tindhawu tin'wana ta kona kwala Bloemfontein na kona a Northern Cape. Mahikeng yi ta khanaseriwa ritshwa leri nga ta ri kona kwala xifundzeninkulu xa le Free State eka siku ra mindzuku. Kona xifundzeninkulu xa le Gauteng ku ta khanaseriwa maxelo yo hisa loko hi langutisa Pitori xikan'we kona kwala Johannesburg, Bronkhorstspruit maxelo ta khanaseriwa ku hisa. Vereeniging yi ta kha hisa kona kwala ka 31 wa ti-degree. Kambe xifundzeninkulu xa le Limpopo Giyani ka Maphata ka Dzumeri ta khanaseriwa ku hisa kambe ku ri na mpfula leyi nga ta va yi ri kona. Phalaborwa Burgersfort ku ta khanaseriwa maxelo saseka ku ta khanaseriwa ku hisa na kona. Tzaneen na Thohoyandou na kona Polokwane maxelo na kona ta khanaseriwa ku hisa swinene. Le Phalale na le Messina ta kha ku hisa kona kwala ka 34 wa ti-degree. Kambe xifundzeninkulu xa le Mpumalanga Skukuza ta khanaseriwa ku hisa swinene kona kwala ka 33. Kambe eMkhondo xikan'we kona kwala Standerton maxelo ta khanaseriwa ku hisa xikan'we kona kwala Bushbuckridge maxelo ta khanaseriwa ku hisa eka siku ra mindzuku. Kambe Vryheid na kona Ulundi xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal maxelo ta khanaseriwa ku hisa xikan'we kona kwala a Pietermaritzburg na le Durban maxelo ta khanaseriwa ku hisa. Xifundzeninkulu xa le Eastern Cape Mthatha Graaff-Reinet ta kha hisa swinene. Cradock na yona ta khanaseriwa maxelo yo hisa swinene hi nga rivala na kona kwala Komani. East London na kona Gqeberha maxelo ta khanaseriwa ku saseka eka siku ra mindzuku. A Western Cape ku hisa swinene kona kwala va Beaufort West xikan'we kona kwala Vredendal, Ken William, Cape Town na kona kwala va Cape Agulhas na Hermanus maxelo ta khanaseriwa ku kufumela kona kwala ka 24 na 29 wa ti-degree. Xifundzeninkulu xa le Northern Cape ku hisa swinene loko hi langutisa Uppington xikan'we kona kwala Kuruman, Kimberley, Springbok ta khanaseriwa maxelo yo hisa xikan'we kona kwala Calvin na kona Sutherlands laha nga ta khanaseriwa kona kwala ka 32 wa ti-degree. Kambe Free State maxelo ta khanaseriwa ku hisa na timpfula leti nga ta kha ti nghenelela. Bethlehem ta khanaseriwa ku hisa xikan'we kona kwala Bloemfontein ku ta kha ku hisa na kona Verpenier laha nga ta khanaseriwa kona kwala ka 35 wa ti-degree. Kambe xifundzeninkulu xa le North West maxelo na kona ta khanaseriwa ku hisa na timpfula ta kha ti nghenelela. Va Tosca yi ta khanaseriwa kona kwala ka 36. Mahikeng maxelo ta khanaseriwa ku hisa na kona Rustenburg xikan'we kona kwala va Potchefstroom maxelo ta khanaseriwa ku hisa. Klerksdorp yi ta khanaseriwa maxelo yo hisa kona kwala ka 35 wa ti-degree. Hi swona swi mi khomele swona eka maxelo riperile.